Now, how now? La pain mukane. Tieni machalo in la tela mite kwao. Buona ngoma imi ne dano. Katele machalo kumani. Tie ikom ginma down the calar gin me coin lwa. Tama ngoma imiu. Manung pe pa hotel pe mega ken. Okay. Tama yene. Na ne imi la pen ma no atia charo ka gamane ni dan mo nyang ni tele tie. Unyo dan nyang e kom radio mega ningo. Tie ni mi achel ana ne awajo ne. Yo bo pajo chake ke kom lu diro. Tigi na chiel ma tamone dano po benyang kom bedian to mot dano benyang. Lu diro ma don ma tie pajo nyo la dit ma te pajo la dit tu dit nyo lu dir no ge don lo yo ruidi. Man ne kela ka wachane ni kere ka konni ke kwara chuli nyo umbrella ma ruidi go bini ye ka chel bit mano ri ruidi ho weng jo ma miere gudo go me tam go bit kinero makaro ene yengo lo dira chuli ginero je mario ginero direction mene make kwaro tika timone magwok romo rwenya chuli nyo tika rwenya chuli choka ngo magero mo choko kiruidi manyuti ya chuli kakaine we ke kwar ko bin matek mero no dira chuli ma chuli ko rogeni komgi go be chok menene ngo ruuri tika tichabe pien kere wa pajo kakaine ni ikera chera chel karwot matika rwenyo luaka ye wigi ke perwot chalo ki nyanza ene no telu kitiki gena gilone council of elders ne ma neno kiet mi neno bebe kitich pa ke dundi randa ene no mano la wiruere mi pa joluo me Kenya kikome biru kamano ma kita wajo kere ne ludira chuli kilo kwena ayege yobo Rwot kake wego Rwot biru la wike pien ke wigine tie en yelwak gina yen ruore temo timarach maki churi kwe ki kere ping pe winyo luak beru ping chike kwenye ko kike kwenye kike yin peramo jeme kon ke la boy luak ke en yelwak ene ana wai gina goro luake umir la wiyo betie ene ana wai manyuti kere wa kaka meneno tiene kaka tie madit ento ki kero la wiye ti beru tie ma lo kaka ye yobo lo kaka ye kerne yini bet won ko me kaka ci won ko me kaka piti mirine la tenwa won ko me kaka tiu ki chiek mango kaka bu moko ka gino mo mero bino manyen pe en chuo ku diko ci moko kene en kong duoko luake duoko lok bon luak ni lok ku bino ka man ke ti mango en ye roma ke ruidi bene ka kon indo ke ker in la wich ma pie cher ka moko tammi ni gin ma ngoma churi gok meta kit man unyo ke mero keto investment mo ya churi kin man duok lok bot lo dira chuli kon ruidi berutie ene ana wai Bagwere yikiti jemo kane ma ana wajo ne mite no ne kake chere rojo pajo weke kita na ne wajo ne gina ngo ma romo time wek pajo ko be ma be ma pane radio mega kene umir ke chok chak ke rojo ke weke ka churi don ke rogen ma jame gi bino iteke no jame gi tisef kubiri chane ana wajo ne ke peramo gwa ko jame pachuli ino gwa ko jame pachuli kuri tika lanye dok kuja ngatman dok kere kuja ne en ke tian loke ke enene tike magoro kita wuri tike le pachuli wangu kuri poke tike wuri ma poke enene duju tika ke lurur ni katwere ke nen yo mabe Joma titung kujeni waja ngo weke maring tamgi ka tampa lo ke ario ne wen pe chwala chuli kakamo en lu dira chuli mapajo ke mawako ne ene geramo kateke tamne unwiri renyo duka kanya ye
kanye chubu mir pakaka chi magu ene olugin mana tama no Omyero agam maluke kila pen me penyano now tama ma yin ro mi ne taki ki jos ki time ki dong UBC ki gamanda pe be pa Acholi tama ma yin ro mi ni botgi kakare an nena ticket man mi achiel machalo latin watek ana ne kong kudu bor ludiro madongo me lo Acholi kakany ket mane awaja ne luor na puti kom ke ati Rwot pera kana paromo kati ki mogana pian manne awaja no beru jame pa Acholi ne awaja ne machalo latin Acholi machalo tek keto en ping petek mi ario ene yanene UBC kongu ye gubino ketlo dira Acholi ping ni lok tie kamana mana we gu wintam pien ka pikitu chibinoni machala Acholi purom challenge ngeno wen ene anwa Roma challenge ngeno wen gente ka tele ento gente ka tele kalar jang ya ento luet ya tibot ka Acholi ka kanye ene anwa chi luet ya ka nen ke muo ke kan un yo ti ya te wengo wa nyengo chi gina nena ene yo mana wajo niki ye wege UBC kong katwere tele matieni kong kuchung ya kong kuchung kita te kerene kor ko dwa ko kong ko dwa ko chien i ping wa level ka kaine ne now ineno ni itawni tele ni enini tigati ma affecting lakin gang ma winyi meka FM ni mi achiel tika ballo ket me be padano ket me kubeke mega yo makene kene angeo mana ka tele chake mi achiel radio wegdano ko ma program no Omyero ko ber program ma Rwot kimire palwak yo maguru kom lwak kalo ko palan gi eneno jong balalo no syndrome gi no eneno kata compensation gi ki kome chi machalo radio mega kala bole ke kete ni gamenta yengo kudo pego ber wate dogi po ber wate kimire pakaka pianti lok mo kene madong ke weko beru restricted ma pekaro momi adano go mi tam gi ye pian ka kone tam malwak Nywako yini no ne Diyo tienu restriction we beru tie nan way ngoma mi re tem gi ngoma pe mi re tem chino dong dano piti Agonya radio mega Omyero ko wek dano go ber Agonya min Nywako gien matika Diyo gi Itedero ka kany nan way Agonya ni hinu ni no tele Omyero bet pe yani ni way no nana wajo kiti chiki mo me kere ko chiki yenyi no lu eneno you know kadong ki kere tele ni ober ka mede itami luwin mega FM gubu beru ka kengo patek to twal mi achiel rom madano ngeo kere ke mega program dujo mabini radio mega pol kare kere wa joma don beru ki gen peo ber radio tata ene ma program mo kene ma ti radio station mo kene ni ti program ma okay rom pe chobo mir pakara ro ber jalo program pa bulu mere chingeo mir ka bulu ma ya Acholi ko mbedini mir ne ruenyo kaka ruenya pian program me kai winyo mukane mi le wich mukane mi charo mukane mi luoro chima charo radio mega program achel ma radio mega miyo ba guru chwin joma don we ko ngej ma pat no beru tie bolle ana tikin joma wo beru ke program radio mega man lok me ko waro ngeo ne GBV Nywako ko me pa jo ku ti ro mala mal to ale lo Acholi ka kan
chi jo mapol gi winyo kita wan Nywako kere kitam aloka matika nonge adugi ne tika dugu mabe jo magi winyo oro gibiru Agonya kitama pat madano gi mi radio mega oweko la boy enono no awajo ne Acholi doko berwenyo kita ne awajo kere ne tien lok mo weko radio mega obino ne piao chobe chika dong ke lar ke Nywako chi pajo put piao wi yobbe apo el di Rwot now in kid matele ni fudong waron wati tika maide ni ngoma in itawo ni luak me Acholi mere wigi ku poye ma wigi pe ku wigi ye kid matele ni mede kakare ikinje mukane ma wi Acholi pe mere wigi ye ne tiene wan machala Acholi mere wangene watie ma pewa yo ben to dong tika timme wan Acholi watiki ngom enene kit mati kwere ki ye je ma pol marajo matika timme ngom kwaro mai kinara ngeo ni chao kene wa customer land system nyo ownership matiene burre mo kene no atiki luor ni jo mo kene tiki tam no mier ke ba che kiano kadong radio mega pere te yat mena mo beribo kaka lonyo mo pol tielo Acholi kakany mami Acholi ben ke pen tam ge Acholi go me tam ye mi adek luenyo beru pe kar malach kuri kaka go ruenyo ko iro mal te yat mena magor kaka we kaka go nyak tam ge ye kita dano do dugo pajo ko tika man kaman gina ngo mo mier ge tim we Acholi go chak doket ma yang chon mano deru rie lok me kwayo chami tenguru Nywako ni ko be pere maguti kinje ma ana tamo ne kainen radio mega nyonyar be berie chi jamani lwenye yo be ngai wao